یکی از چمپیون‌های جهان اوید به شاهمود گفته است که شاهمود برایم کمک کرد تا توانم شخصیت خود را بیشتر تربیت کنم و سیاه و سفیدی‌های شاهمود به مثل زندگی است، یعنی گاه کم ناخوب و یا گاه به مانند سفیدی‌های آن از حد زیاد خوب و فوران. درود دوستان گرامی، برنامه از کجا تا کجا است و ما این برنامه تصمیم داریم در مورد این بازی ذهنی که بیشتر شباهت دارد به زندگی ما براتون گفته باشیم و بگوییم که از کجا پیدا شده تا به کجا رسیده است. نام این بازی در اول چتورانگا بود. چتورانگا تاریخی خیلی و خیلی قدیمی دارد. موافق عقیده بعضی از مورخان معتبری که فعالیت خود را به این موضوع بخشیدند، به نظر چنین میرسد که وطن شاهمود هندوستان بود که اون تقریبا در عصر 5 و 6 میلادی پیدا شده از یک بازی قدیمی هندوها با نام چتورانگا گرفته شده است. سرچشمه همین است، ولی حرکت ها و روش بازی چتورانگا از شاهمود امروزه به کلی فرق داشت. چتورانگا به این طرز بازی کرده میشد. مهره ها به این طور می ایستادند، یعنی که در 4 طرفی تخته شاهمود می ایستادند به نمی طرز و 4 نفر بازی میکردند شاهمود چتورانگا و بازی با سنگ هایی که رقم دارد، کعبتن میگن او را، یا سنگ های بازی، یا اینکه حوزی مثلا زرگ مینومند، یعنی که اگر در پس 5 باشد بالا 2 6 1 4 3 در مجموع 7 را میتیاد و با اون بازی میکردن و کسی که همون سنگش رقم زیاد میومد هوا حرکت میکرد، 4 نفر میکرد و تخمینا اگر ما با شاهنامه فردوسی رو همچون سرچشمه تاریخی قبول کنیم، تخمینا اصل 5 میلادی این بازی از هندوستان به ایران می آید و اجدادان ما ایرانیان مهره ها را به نمی طرز میگذارند، یعنی که رو برو میگذارند، سفید علیه سیاه. این محاربه قواهای نیکی بر ضد قوای بدی بود، یعنی از قدیم شاهمود جهت فلسفی نیز داشت. تخته شاهمود به معنای مجازی عرصه عالم و سفیدی و سیاهی مفهومی اصلیه که در هر پهلوی از زندگی مشاهدهش میکنیم، یعنی نیکی و بدی. چتورانگا و اون طرز بازی در روی تخته از هندوستان بوده است، ولی شاهموتی اصلی رو فارس ها اختراع کردند، یعنی علاوه اصلی رو که تا به امروز باقی است تاجیکان به شاهمود وارد کردند. تاجیکان ببینید که یک بسیار فکت بسیار مهم است که همین سنگ های بازی رو از بین برداشتند. اگر در چتورانگ هندی همون غلبه میکرد که اقبالش بیاید، یعنی که رقم زیاد بیاید، اجدادان ما این بازی را چنان کردند که همون غالب میکرد که داناتر باشد، عاقل‌تر باشد. همین طور نام بازی هم تغییر یافت، چتورانگانی و شطرنج شد. با همین نام این بازی در تمام آسیا پهن شد. آهسته آهسته در عصر 12 این بازی به اروپا رفت و در اسپانیا باشد در عصر 14 به شطرنج علاوه جدی وارد گردید که از همان زمان با همان شکل تا به امروز آمده است. همین کلمه تاجیکی شاهمود باز مثلا به زبان انگلیسی چکمیت شد، به زبان روسی شахمت شد. این هم همین یک گواهی آن است که بازی از همین ما رفت به اونها و این بازی در تمام دنیا پهن گردید. اگر مثلا درباره جزئیاتش گپ بزنیم، فرض کنیم در شطرنج پیاده یک کتک میرفت، در شاهمات اروپایی به این پیاده اجازه داده شد که در یکم حرکت به 2 کتک رود، یعنی که میتواند 1 کتک رود، 2 کتک رود. چون که من میپرسم برای چی؟ برای اینکه اگر شما مثلا به اروپا سفر کرده باشید، خیلی سرعت حیات اونجا کمتر تیزتر است و بعد مثلا پیاده وقتی که به قطار آخر رسد و در بازی شطرنج فقط به فرزین مبدل میگشت. در شاهمات اروپایی اختیار داده شد، یا فرزین یا رخ یا فیل یا اسب، همین پیاده مبدل میگردد که امکانیت های زیاد میکند. شاهمود در هر مرحله از زندگی انسانیت نقش مهمی خود را داشته است و دارد. مثلا بزرگان ادبیات عمر خیام، فردوسی،
шекспир, толстой ҳамаи инҳо дар асарҳои худ дарҷе аз шоҳмод доранд ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки шоҳмод аз қадим то ба имрӯз ҳамчун як бозии зеҳнии машҳур миёни мардум вуҷуд доштаасту дорад. ва боз ҳам бармегардем сари масъалаи фалсафае ки дар шоҳмод вуҷуд дорад, яъне дар баробари ин сиёҳу сафедиҳо боз ҳар муҳраи шоҳмод ба худ рамзу исми алоҳидаро дорад ва имконият барои он муҳраҳо ки ҷойгоҳашон рӯи тахтаи шоҳмод хос аст ҳар гуна мебошад. вақте ки ҳиндуҳо ин бозиро ихтироъ карданд, номашаш чатуранга гузоштанд. Чатуранга яъне ки он чизе ки аз 4 қисм иборат аст. умуман ҳамин худи бозӣ ин инъикоси муҳорибаи ҳарбӣ аст. ин муборизаи ду лашкар аст, ҷанг аст. ва фарз кардем рух ин умуман лашкари қадимаи Ҳиндустон аз 4 қисм иборат буд. рух ин рамзи аробаҳои ҷангӣ аст. як қисми лашкари Ҳиндустон. асбҳай маълум аст ки ин савораҳо ҳастанд. дуюм қисм Ҳиндустон чуноне ки мо медонем ватани фил ҳаст, пилҳои ҷангӣ ҳастанд ва пиёдаҳо, савораҳо, яъне ки қатораҳо, яъне ки аскарҳои оддӣ. хуб шоҳ ҳаст, ба ҳиндӣ роҷа, фарзин ҳамун сарлашкар вазири роҷа аст. шоҳмод ва ё шатранҷ дар ҳар марҳила аз зиндагии инсоният бештару бештар рушд кардааст, вале дар асри 20 вақте ки аллакай ин муҳорибаҳои зеҳниро ба шакли озмун баргузор мекарданд, бештар рушд намуд, чун аллакай махсус нафароне буданд ки ин шуғлро аз ҷон дӯст медоштанду фидоии рӯҳи худ буданд, яъне беҳтарин қаҳрамонҳои ҷаҳонӣ оид ба шоҳмод дар асри 20 ба мушоҳида мерасад. пас аз он ки ба арсаи байналмилалӣ бисёр шоҳмодбози пурқувват бузурги амрикоӣ омад, Роберт Ҷеймс Фишер. ӯ соли таваллудаш 1943 аст ва дар 15-солагӣ қаҳрамони амрико гашт ва бузургустод гашт ки дар ҳамон вақт ин чӣ буд? Рекорд буд. намедонам қариб як 40 сол ҳамин рекорд истод. یا اون کس در 15 سالگی بزرگ استاد، یعنی که رسمی سر نشد. همین شخصیت، همین شاهمدباز توانست که همین بازی رو از یک بازی نه چندان مشهور، او خیلی در اتحاد شوروی مشهور بود، در بعضی و او را در تمام دنیا مشهور کرد. یکمش این که خود شخصیت این شاهمدباز، طرز بازیش، بعد خود شهروند آمریکا بودنش، بعد او بعضی همون توانست که همین مبارزه خودش را با بزرگاستادای شوروی، سابق شوروی، توانست که به همین یک جامعه سیاسی پوشاند و همین یک مشهور کند این بازی را. بعد گنرال‌ها که پول‌های شاهمدبازان هم زیاد شدند. مثلا اگر میخائیل باتوینی برای قهرمان شدن 5000 اگر روبل میگرفت، سال 72 وقتی که رابرت جیمز فیشر بازی کرد، او $200,000 الکای میگرفت و سال 1975 وقتی که بازی کارپوف و باید فیشر برگزار میکردند، سرپرستان $5 میلیون مونده بودند. این در سال 1975 در یگان ورزش خیلی پولانه بود. ҳаминтавр шоҳмодбозони беҳтарин дар тамоми манотиқи ҷаҳон пайдо шуд. аз ҷумла дар тоҷикистон ҳам нафароне буданд ки бо ин кори хуби зеҳни худ, яъне шоҳмодбозиашон қаҳрамон шуда буданд. در تاجیکستان یکم چمپیونات تاجیکستان اکنون گویم در اتحاد شوروی این سال 1931 برگزار گشت این مسابقه و یکم این قهرمان تاجیکستان، چمپیون تاجیکستان زکریا ایسویف ما میدونیم و مسابقه را زیاد بودن، ترقی میافتند، متخصصان هم زیاد بودند. لیکن پس از استقلالیت، وقتی که ما استقلالیت به دست آوردیم، من خیال میکنم که تمام نمادهای ورزش از نو یک احیا گشتند. ба монанди дигар намудҳои варзиш ва ё дигар самтҳо, Тоҷикистон низ дар замони истиқлолият бештар рушд дошт оид ба шоҳмод. мактабҳои махсус, варзишгарони ҳаваскор ва нафароне ки воқеан тавонистанд муаррифгари кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ бошанд, пайдо шуданд. дар ин қисмат аз барнома атрофи ин мавзӯъ хоҳем гуфт, яъне чӣ гуна варзишгарон берун аз кишвар рафтанд ва чӣ гуна дастовардҳо доштем дар замони истиқлолият. соли 92 мо аъзои фиде шудем, яъне ки федератсияи байналмилалии шоҳмод. анами аъзо шудан ба фиде
ба шоҳмотбозони тоҷик имконият дод ки ба арсаи байналмилалӣ бароянд. онҳо масалан дар олимпиадаҳо иштирок карданд, дар чемпионатҳои осиё. ҳамун сол масалан соли 1996 фаррух аманатов чемпиони осиё байни 16-солаҳо гардид, якм дастовард буд. баъд соли 2007 иброҳимов икром ҷои сеюм шуд дар чемпионати азия. соли 2017 ҳотами мутриба медали биринчи овард аз чемпионати осиё байни духтарони 20 сола. баъд Абророва Сабрина 2 медал овард, якта биринчи, якта нақра аз чемпионатҳои осиё. Саидова Рухшона низ инчунин. ва акнун ҳозир роҳбарияти Федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон низ ҳамхе тасмим гирифтааст ки ҳамин бозиро эҳё кунад. мо якчандта самтҳои фаъолият дорем. яке ин иштироки шоҳмотбозони масалан бо истеъдод дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, чемпионатҳои осиё, олимпиадаҳо, чемпионатҳои ҷаҳон, мусобиқаҳои байналмилалӣ. дуюм ин тарғиби бозии шоҳмот дар Тоҷикистон бо роҳи кушодани марказҳои шоҳмот. масалан дар яке аз чунин марказҳо мо ҳозир бо шумо ҳузур дорем, яъне ки дар навбати аввал дар шаҳрҳои калон, баъд дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон яктоии ҳамин маркази шоҳмот кушоем ки то ин ки тамоми дӯстдорони ин бозии санъатӣ биёна иштирок кунанд. аҳмад ҳам шомили гурӯҳи варзишгарони ҳирфавии шоҳмот ба ҳисоб меравад. ӯ чанд марҳилаеро аз ин бозии зеҳнӣ аллакай тай намудаасту таҷрибаи иштирок дар озмунҳои байналмилалиро ҳам дорад. ҳоло донишҷӯ мебошад, вале хеле барвақт вориди дунёи шоҳмот гашта будааст аз синни 12-солагӣ. ҳамин хусусан шоҳмот вақте бозӣ мекунем мо дар шоҳмот, ҳар як мусобиқае ки мо дар он мусобиқа бозӣ мекунем, мусобиқа ба мусобиқа мо таҷрибаи худро зиёд мекунем. ва ҳамин дар мусобиқаи масалан ман зиёда 3-4 маротиба ба ҳамин кишварҳои хориҷа сафар кардам ки ҳамин сабабҳои масалан дар кишвари Русия будам, дар Узбекистон. мақсад иштирок кардан дар мусобиқаҳо пеш аз ҳама ҳамин таҷрибаи худро зиёд кардан мебошад. 3 маротиба ба кишвари Русия сафар намудем ва дар онҷа ҷоми донишгоҳи Москва буд, донишгоҳи филиали Москва, ки дар ҳамонҷа ин мусобиқа асосан дар байни донишҷӯёни донишгоҳи иттиҳоди давлатҳои мустақил буд. дар ҳаминҷа мо 3 маротиба иштирок намудем ва ҳамин натиҷае ки аз ҳама хуб нишон дода будем, мо дар мақоми 5-ум қарор гирифта будем дастаи мо. ёсамин дар синну соле қарор дорад ки аҳмад дар ҳамин айём ба шоҳмот дилбаста бозиро шурӯъ карда буд, яъне ӯ ҳам 12 сола аст, аммо шоҳмотро аз 5-солагӣ омӯхта буд. ҳоло бошад нигоҳ накарда ба ин синни на он қадар зиёди худ натиҷаҳои хуб аз бозии шоҳмот ҳатто дар арсаи байналмилалӣ дорад. ҳозир 6 сол шуд ки ман шоҳмот бозӣ мекунам. ман ба ҳар озмунҳо мерафтам ва озмунҳои Узбекистон мерафтам ва соли 2023 ба Қазоқистон Алмато рафтам ки дар онҷо ҷои якумро гирифтам. дар онҷо чемпионати байни мактабхонаҳо буд ки ман дар онҷо ҷои якумро ишғол намудам. дар Тоҷикистон ҳам дар бозиҳои шаҳрии ҷумҳуриявӣ ман ҷои аввалро ишғол намудам. соли 2024 ба Азия, ба Қазоқистон, ба Актау рафтам. ман дар соли 2024 ба Қазоқистон ки ба Актау рафта будам, дар онҷо дугона пайдо кардам ки ба онҳо дугонагӣ мекардам. шоҳмот ин хеле бозии хубе мебошад ки ман ин бозии шоҳмотро хеле дӯст медорам. ин ба ақл хеле фоида дорад. асри 21 яъне техникаву технология бо омадани худ бисёр аз бозиҳо ва ё амалҳоеро аз байн бурд, яъне ҷои онҳоро техникаҳои нав иваз карда. аммо шоҳмот дар ин марҳила ҳам ҳатто бештар рушд кард ва ҳатто дар ин марҳила, яъне дар асри 21, дар асре ки тараққиёти техникаву технология ҳаст, озмунҳои байналмилалӣ оид ба шоҳмот пайдо шуданд. масалан чемпионати ҷаҳон оид ба шоҳмот ва олимпиадаи байналмилалӣ зинаи аз ҳама баланд мебошад ки шоҳмотбозон тамоми талоши худро баҳри расидан ба ҳамин марҳила ба харҷ медиҳанд. ин ҷо аллакай рақобат душвор асту имконияти ғолиб шудан камтар. аз Тоҷикистон ҳам дар ин озмунҳо ҳамасола варзишгарон иштироки фаъолона доранд. дар 2 сол як бор олимпиадаи умумиҷаҳонӣ баргузор мегардад. мо ҳар сол федератсия равон мекунад
هم دسته مردان رو هم دسته بانوان رو. من آخرین بار در سپتامبر سال گذشته سال 2024 در شهر بوداپشت مجارستان برگزار کردید این المپیادا و در آن شاهمادبازان ما مثلا که کریموف علیشیر، حسین خوجاєв، مصطفی خوجا معیار استادی درجه بین المللی را گرفتند و باز یک شاهمادباز ما قابل فهمیجون استادی فیده گشت و بعد در آخری سال ما دو چمپیون آسیا تیار کردیم. یکم سهراب همدمов بین در بیشکک در جمهوری قرقیزستان چمپیونات آسیا بین سستبینان برگزار گردید. بین ورزشکاران امکاناتشون محدود جای اول گشت و بعد در ماه دکبر در العین انتون و نادیژدا شاهمادباز تاجیک چمپیون آسیا بین مخلصان گشت. рафтан ба чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ аз ин ҷур шурӯъ мешавад. аз замоне ки варзишгарон хеле хурд ҳастанд ва бо шавқ мехоҳанд шоҳмодро омӯзанд. ҳамин ҳавас онҳоро ба зинаи баланд мебарад. ҳамин ҳавас, ҳамин хоҳиш ки дар қалби поки як навраси беозор аст, варзишгаронро ба қуллаи мурод мерасонанд. аслан дар шоҳмод сину сол муҳим нест. мураббиён мегӯянд ки аз сини 4 сола аллакай хоҳишмандонро қабул карда метавонанд. дар баробари дарсҳои амалӣ чӣ гунае ки ба мушоҳида мерасад, дарсҳои назариявӣ низ мегузаронанд шоҳмодбозон. дар чунин дарсҳо онҳо имкон доранд ки бештар фикр карда назари худро баён созанд ва омода бошанд барои як бозии воқеӣ. барои тарбияи наврасон кӯдакони болоёқманд кӯшиш мекунем ки аз хориҷа низ мураббиҳои пурзурро биёрем ки бо таҷрибаи худ шоҳмодбозони моро тарбия кунанд. масалан айни замон шумо худатон шоҳид будед, мураббиҳо аз ҷумҳурии исломии Эрон омаданд. ин дар ҳамон тақозо ва давоми сиёсати бисёр хиратмандонаи пешвои маъзами миллам ки мо шоҳид будем. мана як моҳ нашуда ҳоло раис ҷумҳурии исломии Эрон оғои Пезишкиён ташриф оварданд. ин як эҳёи муносибатҳои байни ду давлати форсизабон гардид. дар давоми ҳамин сиёсат аст. оғои Мусаввӣ Саид Милод бо дастаи наврасон ва ҷавонон ва оғои Мусаввӣ Саид Халил бо дастаи олимпии мардон ва бонувон машғул ҳастанд, тамрин доранд. агар дастаи мардону бонувон ба олимпиада тайёрӣ дошта бошанд, соли оянда дар Ӯзбекистон баргузор мегардад. наврасону ҷавонон ба чемпионати Осиёи ғарбӣ ки якумин бор дар таърихи Тоҷикистон аз 20 то 29 апрел дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. ба намин мусобиқа омодагӣ доранд. аз куҷо то куҷо аз бозии рамзӣ ки дар ҳудуди Ҳиндустон пайдо шуда буд, паҳн гашт ба қисме аз мамолики дунё. аз тағйири усулҳои ин бозӣ то ба қоидаҳои махсус пайдо карданд. аз оне ки дар доираи ин қоидаҳо бозиро идома медоданд то пайдо шудани мусобиқаҳои гуногун ва чемпионҳои ҷаҳон. аз чатурангаи таърихӣ то ба шоҳмоти имрӯза расидан. шоҳмот ва ё шатранҷ фалсафаи хосаи худро дорад. ҳар нафаре ки вориди ин дунё мешавад, аллакай тарзи фикрронияш дигар мешавад ва ин дунёи зебо метавонад ки мафкураи инсонро ташаккул бидиҳад. ҳамин хубияш ҳаст ки шоҳмот ва ё шатранҷ аз асрҳои хеле пеш то ба имрӯз боқӣ асту дар беҳтарин марҳилаи рушдаш қарор дорад. дӯстон, бо мавзӯи шоҳмот дар барномаи аз куҷо то куҷо ҳамроҳатон будем. хайр.